Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. Perezida Paul Kagame yageze muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukura ihuriro ry'ingabo zayo ku mupaka. Mbese izamurwa ry'imisoro ntirizagira ingaruka ku biciro ku masoko? Turakurikira inkuru irambuye. Umusoro w'itabi uziyongeraho 100%. Mu Rwanda abarenga 41% barwaye inzoka zo mu nda n'izindi ndwara zititaweho. Ni mu gihe kandi mu bari mu bigo ngororamuco mu Rwanda harimo 30 bigaga muri kaminuza mu mahanga. Babiri mu bakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Emeline uwo bita Ishanga bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Mu karere ka Rulindo impanuka yarayibaye yahitanye abantu 20 abandi barakomereka. Mu karere ka Rusizi umuturage yahitanywe n'isasu rivuye muri Kongo. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yagaragaje impamvu gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitashoboka. Ni mu gihe kandi aho muri Kongo ishyaka rya Tshisekedi ryarwanije gahunda ya Kiliziya na Anglikani y'ibiganiro kuri M23. Turanyarukira mu Burundi aho Perezida Ndayishimiye avuga ko yavanye Washington inzozi zo kugira Uburundi nka Amerika. Muri Uganda abanduye Ebola bageze ku 9, abandi 265 bari gusuzumwa. Turakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Trump agiye kwishyuza Ukraine miliyari 500 z'amadolari y'Amerika. Aho muri Amerika kandi Trump yasubijeho ikoreshwa ry'imiheha ya plastiki. Ukraine irashinjwa kugurisha ku bacuruzi ibiyobyabwenge intwaro yahabwaga nk'imfashanyo. Turasoreza amakuru yacu muri Korea y'Epfo aho umwarimu ashinjwa kwica umunyeshuri w'imyaka 8 amuteye icyuma. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. Perezida Paul Kagame yageze i Doha muri Qatar aho yatangiye uruzinduko rw'akazi muri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Umukuru w'igihugu yakiriwe n'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, Dr. Ahmad bin Hassan Al Hamad, ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hamad nk'uko byatangajwe na Ambasade y'u Rwanda muri Qatar. U Rwanda na Qatar ni ibihugu by'inshuti zikomeye cyane aho ibihugu byombi bifatanya mu nzego zitandukanye, ubwo bushuti bugashimangirwa n'imigenderanire. Mu mpera z'umwaka ushize Perezida Kagame yitabiriye isiganwa rya Qatar Grand Prix ribanziriza irya nyuma mu marushanwa agize umwaka wa Formula 1. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri 2024 nabwo umukuru w'igihugu yagiye muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi rwari rugamije nanone gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Abayobozi ba Qatar nabo bagendera u Rwanda aho nko ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Perezida Kagame yakiriye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Dr. Muhammad bin Abdulaziz Al Khulaif baganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'akarere. U Rwanda na Qatar bifatanya mu bijyanye n'umutekano, guteza imbere ishoramari n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi n'ikoranabuhanga, ubukerarugendo, kurwanya ruswa n'ibindi. Qatar kandi iri gufatanya n'u Rwanda mu ishoramari rijyanye n'ubwikorezi cyane cyane mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera aho Qatar Airways ifitemo imigabane ingana na 60%. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka Perezida Kagame yavuze ko hari byinshi biri gukorwa bijyanye n'amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Qatar. U Rwanda rwasinyanye na Qatar mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera no kugura imigabane ingana na 49% muri Rwandair ko byinshi bigeze ku musozo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukura ihuriro ry'ingabo zayo ku mupaka. Yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba gukuraho abacancuro ingabo z'u Burundi n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Rwanda.
Mu kiganiro n'ikinyamakuru RT cy'Abarusiya, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibi bikwiye gukorwa kugira ngo u Rwanda rwizere umutekano warwo, cyane ko Perezida Felix Tshisekedi wohereje izi ngabo ku mupaka afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwarwo nk'uko yabyigambye ku mugaragaro kenshi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje kandi ko ibi bigomba gukorwa mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usenywa, hubahirizwa ibyemeranijweho mu biganiro bya Rwanda. Ariko nanone hakwiye gukemurwa ibindi bibazo bibangamira umutekano. Urabizi ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacancuro b'Abanyaburayi boherejwe hirengagijwe itegeko mpuzamahanga. Dushaka ko izi ngabo zoherejwe ku mupaka wacu zihakurwa kubera ko Perezida Tshisekedi wazohereje afite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko nyuma y'aho umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashe umujyi wa Goma tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere, habonetse ibimenyetso bishya bigaragaza ko leta ya Kongo yari ifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye ku Rwanda. Yagize ati byabonetse i Goma kandi byari byinshi, haburaga iminsi cyangwa ibyumweru kugira ngo u Rwanda ruterwe n'ingabo za Perezida Tshisekedi. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko i Goma habonetse intwaro nyinshi zirimo imbunda nini zirasa kure na drones zigaba ibitero zagombaga kwifashishwa muri ibi bitero. Mu gihe M23 yafataga Goma, hari ingabo zo mu ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe mu karere ka Rubavu, zica abaturage 16, abarenga 150 barakomereka. Bimwe mu bisasu byarashwe mu Rwanda byapfubirijwe mu kirere. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kongera imisoro mu byiciro bitatu, birimo kongera imisoro yari isanzwe iriho, gushyiraho umusoro ku nyongeragaciro ku bicuruzwa byari byarasonewe, ndetse no gushyiraho umusoro mushya. Umusoro ushyirwa ku kiguzi cya nyuma cy'igicuruzwa umuntu agura, kandi uko umusoro uzamuka ni nako igicuruzwa gihenda. Niyo mpamvu nyuma y'uko iyi gahunda yo kuzamura imisoro igiye hanze, benshi bibajije niba ibi bitazagira ingaruka ku giciro umuguzi wa nyuma ashobora kujya ahahiraho ibicuruzwa bigahenda. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yavuze ko hazabaho izamuka ry'ibiciro, icyakora asobanura ko ibi bitazagira ingaruka zikomeye kuko mu bugenzuzi bakoze hari ubwo basanze igiciro kiziyongeraho kizaba ari gito cyane. Yatanze urugero ku musoro uzajya ukatwa ku kiguzi cyo guhamagarana, ku mpuzandengo guhamagara kuri telefone bitwara amafaranga 40 ku munota umwe. Aha hakubiyemo umusoro w'10%. Mu myaka 3 iri imbere uyu musoro uzaba ugeze kuri 15% ku munota. Impuzandengo y'igiciro cyo guhamagara izaba igeze ku mafaranga 42. Muri make inyongera ya 5% ku musoro ivuze ko igiciro kiziyongeraho amafaranga 2 gusa mu gihe cy'imyaka 3. Minisitiri Murangwa ahera kuri ibi akavuga ko igiciro kizazamuka ku rugero ruto. Ati ingaruka ku cyiciro cya kabiri ni uko hari serivisi tubona ko ibigo by'ubucuruzi byunguka cyane ku buryo bishobora kwirengera iyi nyongera kandi ntibigire ingaruka ku muguzi wa nyuma. Yongeye ati hari ibyo leta izajya ikurikiranira hafi n'ubundi isanzwe ibikurikirana, urugero ku bijyanye na lisansi na mazutu. Ni serivisi leta ikurikirana cyane ku buryo habayeho ingaruka zitari nziza, cyane cyane ku biciro. Leta tuba dufite uburyo tugoboka iyo ibiciro mpuzamahanga byazamutse cyane kugira ngo izo ngaruka ntizibe mbi. Umusoro w'itabi uziyongera 100%. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa avuga ko mu ivugurura rishya ry'imisoro itabi riziyongeraho 100%, rive ku musoro w'130% rigere kuri 230%. Mu gihe inzoga za byeri umusoro uziyongeraho 5% mu rwego rwo kongera imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri. Abarenga 41 mu Rwanda barwaye inzoka zo mu nda n'izindi ndwara zititaweho. Indwara zititaweho uko bikwiye ahanini zituruka mu mwanda, ni kimwe mu zihangayikishije ku isi kuko ziri mu zishobora guhitana abazandura nubwo biri ku kigero cyo hasi. Zitwa izititaweho kuko abazirwara bazifata nk'izisanzwe ndetse zikaba zidashyirwamo imbaraga nyinshi mu kuzirinda.
Ku isi hose muri rusange hari indwara 21 zititaweho, aho ziganje ahantu hashyuha cyane cyangwa se munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu Rwanda ntabwo izi ndwara zose zihari, hari zarandutse ariko hari n'izindi zikiharangwa, aho abarenga 40% bazirwaye. Ibi byavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwakoze mu mwaka wa 2024, buvuga ko abarenga 41% barwaye inzoka zo mu nda ndetse n'indwara zititaweho. Inzoka zo mu nda ziganje cyane mu bakuru nk'uko ubushakashatsi bwakozwe muri 2020 bubigaragaza, aho 38.7% bari bazirwaye, 46.1% muri bo ari abantu bakuru. Zimwe mu ndwara zititaweho zikigera mu Rwanda ni Bilharziose, yibasira abantu baturiye ibishanga, ibidendezi cyangwa se ibidamu. Tenia nayo n'indi ndwara ititaweho iri mu Rwanda, ituruka ku ngurube ndetse ishobora gutera igicuri. Ubumara bw'inzoka, ibisazi by'imbwa, amavunja, imidido n'uruhere bakunze kwita shishikara nabyo biri mu ndwara zititaweho zikirangwa mu Rwanda. Izi ndwara iyo uzifite yivuje ku gihe arakira. Kugeza ubu mu Rwanda abarwaye imidido bagera ku 6,000. Abarumwa n'inzoka z'ubumara barenga 2,000 biganje mu burasirazuba. Abarenga 1,000 barumwa n'imbwa bishobora kubaviramo kurwara ibisazi byazo mu gihe barumwe n'imbwa zibifite. Abarumwe n'imbwa basabwa kutarenza amasaha 72 batarajyanwa kwa muganga ngo bahabwe urukingo rw'ibisazi by'imbwa. Abantu bafite imbwa kandi nabo basabwa kuzikingiza kugira ngo bazirinde ibisazi byazo. Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kurandura burundu indwara zititaweho uko bikwiye muri 2030 nk'uko yabyiyemeje muri 2022. Mu yandi makuru, mu bari mu bigo ngororamuco mu Rwanda harimo 30 bigaga muri kaminuza mu mahanga. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'igororero NRS Fred Mufuruke yatangaje ko mu bari kugororerwa mu bigo bitandukanye muri iyi minsi harimo 30 bari baragiye kwiga muri kaminuza zo mu bihugu byo hanze, ubu bari gufashwa mu bujyanama mu mitekerereze no kwifatira imyanzuro. Ibigo ngororamuco mu Rwanda byakira abagaragayeho imyitwarire ibangamira ituze rya rubanda, barimo n'abanywa ibiyobyabwenge bahita bajyanwa i Nyamagabe kugira ngo bashobore kugezwa mu kigo baherwamo ubufasha i Huye. Umuyobozi mukuru wa NRS Fred Mufuruke ubwo yari mu kiganiro n'abadepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside, ku mugoroba wo ku itariki 11 uku kwezi, yatangaje ko mu rubyiruko bakira harimo ingeri nyinshi bituma banahabwa inyigisho n'ubufasha bitandukanye. Yagaragaje ko mu barenga 7,000 bari mu bigo ngororamuco harimo 20% bahageze batazi gusoma no kwandika, ariko bamaze kubimenya ku buryo mu gihe gito nibahava bazabasha kwisomera inyandiko zitandukanye. Abajya mu bigo ngororamuco kandi habamo n'abarangije kaminuza cyangwa bari bayirimo batararangiza amasomo, haba muri kaminuza zo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Mufuruke yagize ati nk'ubu dufite abagera kuri 30 bari baragiye kwiga hanze y'u Rwanda. Icyo twongera kubagiraho inama ni ukongera kumufasha. Hari ubwo abavuga ati ngewe ubu namenye kwifatira ibyemezo, ninasubirayo nzajyaho nigaga ndangize kaminuza, ariko tukamubwira tuti waguma hano mu Rwanda, amanota naho wari ugeze ukabishaka ugakomereza hano mu Rwanda kuruta uko wasubira hanze aho wari usanzwe uri, kuko twabonye ko bifite ingorane. Yashimangiye ko bari bakiga muri kaminuza ahanini bafashwa kumenya gufata icyemezo cyo kutagendera mu kigare. Ati aba bari bageze muri kaminuza, igikenewe cyane ni ukubafasha mu bijyanye n'imitekerereze, kumenya kwifatira icyemezo, kumenya ko atagomba kuyoborwa na bagenzi be bari hanze aha, no gukomeza kubagira inama. Ni ikibazo kitureba nk'umuryango nyarwanda, dukwiye no kujya dutekereza abana bacu twohereza hanze, dukwiye kumenya igihugu bagiyemo n'indangagaciro ziriyo n'imitekerereze ya kaminuza bagiyemo. Mu yandi makuru, 2 bakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Emeline wiswe Ishanga bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Uwineza Nelisani ukurikiranyweho gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza afungurwa by'agateganyo, mu gihe Ishimwe Patrick na Babingwa Josue bakurikiranyweho gusakaza ayo mashusho y'urukozasoni hari impamvu zikomeye zituma bafungwa by'agateganyo. Aba batangiye gukurikiranwa nyuma y'ikirego cyatanzwe n'abarimo Kwizera Emeline na Uwase Shakira baregeye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kubona
kubona amashusho y'urukozasoni abagaragaza yageze hanze. Mu ba mbere baketswe harimo Uwineza Nelson ushinjwa kuyasakaza. Kumukeka bishingira ku kuba hari amashusho nawe yafashwe, icyakora ko yagiye hanze aye ntaba arimo, bigakekwa ko ari we wayashyize hanze abanje gukuramo aye. Ubwo yireguraga, Uwineza Nelson yahakanye ibyo ashinjwa. Yavuze ko ku mashusho yagiye hanze ayo yari afite muri telefoni yari amwe gusa, kandi nayo Uwase Shakira ugaragaramo yari ayafite, bityo ari nawe wayashyize hanze. Kuri Babingwa Josue ukurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni muri gurupe ya WhatsApp yitwa Rich Gang, yaburanye yemera icyaha. Icyakora ahamya ko yasakaje aya mashusho mu rwego rwo kubaza aba bakobwa niba koko aribo bayagaragaramo, cyane ko ngo ari inshuti ze. Yavuze ko ari we wagiriye Emeline bakunze kwita Ishanga inama yo kujyana ikirego muri RIB, ndetse ngo yahise asiba aya mashusho muri telefoni ye. Ababyeyi b'uyu musore bari bitabiriye urubanza bari bemeye kumwitangira batanga ingwate ya miliyoni 50 y'amafaranga y'u Rwanda. Ishimwe Patrick nawe yaburanye yemera ibyaha ashinjwa, akavuga ko yabikoze atazi ibyo ari byo. Uyu musore avuga ko ataguye ubutabera kuko yijyanaga kwitaba RIB. Yemeza ko amashusho yasangizaga abandi muri gurupe ya WhatsApp nawe yabaga yakuye ku zindi gurupe za WhatsApp zitandukanye. Yari yasabye urukiko gukurikiranwa ari hanze kuko adashobora gutoroka ubutabera cyangwa ngo abangamire iperereza. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku itariki 11 uku kwezi saa 10 z'umugoroba ruteganya ko babiri bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Abaregwa bafite uburenganzira bwo kuba bajuririra icyo cyemezo mu gihe cy'iminsi 5 icyemezo kikimara gusomwa. Abo basore bagiye gufungwa mu igororero rya Mageragere, mu gihe abakobwa bagaragara muri aya mashusho barimo na Ishanga bajyanwe mu kigo cy'igororamuco cya Gitagata. Mu karere ka Rulindo abantu 20 nibo baguye mu mpanuka ya bisi. Abantu 20 nibo baguye mu mpanuka ya bisi itwara abagenzi ya kompanyi internationali yabereye ahitwa ku Kirenge mu karere ka Rulindo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 uku kwezi. Iyo modoka yari itwaye abagenzi 53 ibakuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, yageze hafi y'ahitwa ku Kirenge mu murenge wa Rusiga muri ako karere ka Rulindo mu masaha ya saa 7:20 z'amanywa, irenga umuhanda wa kaburimbo imanuka yibarangura igwa mu manga y'umusozi muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga wemeje amakuru y'impanuka, ndetse avuga ko inzego zitandukanye zihutiye kugera aho yabereye zitangira gutanga ubutabazi. Yagize ati impanuka biragaragara ko yatewe no kunyuranaho kwakozwe nabi k'umushoferi wari uyitwaye. Ikimara kuba ubutabazi bwahise butangira gukorwa. Yari impanuka ikomeye yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye, yaba polisi, ingabo n'inzego z'ibanze n'abaturage, kugira ngo abantu babashe gukurwa aho bari tubageze ahari imodoka zibatwara kwa muganga. Aho yabereye ni ahantu hasanzwe hagendwa, ni nabwo bwa mbere habereye impanuka imeze kuriya. Abakomerekeye muri iyi mpanuka hiyambajwe imodoka zirimo na za ambulance zibajyana mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, birimo na CHUK kuvurirwayo kuko aribyo byari hafi ugereranije n'ibindi bitaro biherereye mu karere ka Rulindo bya Rutongo n'ibya Kinihira. Yongeye ati umuntu wese utwaye ikinyabiziga by'umwihariko atwaye abagenzi aba afite ubuzima bw'abo bantu mu maboko ye. Akwiye kuzirikana ko igihe cyose atwaye, igihe abisikana n'ikindi kinyabiziga, akwiye kurangwa n'amahitamo atanga umutekano usesuye w'abagenzi atwaye. Nanone gukurikirana ko ubuziranenge bw'ikinyabiziga buhagaze neza, hagenzurwa ko utwuma tugabanya umuvuduko dukora neza, ariko kandi na ba nyiri sosiyete z'ibinyabiziga bitwara abagenzi bakabigiramo inshingano kugira ngo twimakaze umutekano wo mu muhanda. Yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, anaha ihumura bayikomerekeyemo kuri ubu bari gukurikiranwa kwa muganga. Mu karere ka Ruhango ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe yashyize ku rwego mpuzamahanga. Umushumba wa Diyoseze ya Kabgayi Dr Ntivuguruzwa Baritazari yatangaje ko ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe iherereye mu karere ka Ruhango yashyizwe ku rwego mpuzamahanga. Kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane kubera abahasengera bavuga ko bahakiriye indwara zitandukanye. Ubu habera amateraniro manini buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi.
hateranira abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga. Hakira abarenga 80,000 baje kuhasengera baturutse impande n'impande ku isi. Iyo niyo ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe yonyine ibarizwa mu Rwanda. Musenyeri Dr Ntivuguruzwa yavuze ko iyo ngoro ubu yamaze kongerwa ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe bwemeza ko yujuje ibyangombwa byo kuba yagera ku rwego rw'izindi ngoro mpuzamahanga. Ati ntabwo ari icyemezo cya Kiliziya, ni amashyirahamwe y'ingoro ku isi yabonye ko yajya ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi. Mu karere ka Rusizi ho umuturage yahitanywe n'isasu rivuye muri Kongo. Rwabukwisi Zakari w'imyaka 31 utuye mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi yahitanywe n'isasu ryarashwe n'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki 8 z'uku kwezi Rwabukwisi yari mahinga mu nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu murenge wa Nzahaha, ariko kubera amasasu yari mavugira hafi yaho ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ava mu murima arataha ari kumwe n'umugore we. Bagira bati amasasu yaravuze aho yarimo ahinga n'umugore we maze barahunga, ariko isasu rifata umugabo. Abandi bavuga ko isasu ryahitanye Rwabukwisi ryari rirashwe ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri aho hafi. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Alfred Habimana yavuze ko isasu ryarasiwe muri Kongo ryamusanze mu Rwanda yitura hasi, abamusanze aryamye bamujyanye kwa muganga basanze yarashwe mu gatuza. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda reka tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 yagaragaje impamvu gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitashoboka. Umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko udashobora gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibisasu bihari bitaraturitswa n'inzira y'indege yangiritse. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wayo mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kuri umugoroba wo ku itariki 11 ku kwezi, nyuma y'iminsi 3 abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uw'Afurika y'Amajyepfo SADC basabye ko gifungurwa kugira ngo gikorerweho ubutabazi. Kanyuka yagize ati ni ibibazo tekinike birimo ibiturika bitaturikijwe n'inzira y'indege yangiritse byabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ishyaka rya Tshisekedi ryarwanyije gahunda ya Kiliziya na Anglikane y'ibiganiro na M23. Ishyaka UDPS rya Perezida Felix Tshisekedi ryarwanyije gahunda ya Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikane y'ibiganiro n'abanyekongo bavuga ari kumvikana mu ntambara y'ingabo z'iki gihugu n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Arikiepiskopi Gatolika wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo ku itariki 9 z'uku kwezi ubwo yakomozaga kuri gahunda yagaragaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kwihutira kuganira na M23 kugira ngo bishakire ibisubizo by'ibibazo byatumye birwana. Yagize ati ishyaka ryacu riributsa ko amadini adafite umuhamagaro kujya muri gahunda za politike mu cyimbo cy'inzego za leta. Irasaba abayobozi b'amadini akorera mu gihugu gushyigikira ubutumwa bw'amahoro no gushyira hamwe kw'abenegihugu, ikiruta byose bakubaha ubuyobozi bwa leta bwemewe n'amategeko. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya nawe yatangaje ko nubwo Perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye amadini atigeze abaha uburenganzira bwo gutangiza iyi gahunda. Tunyarukire mu Burundi aho Perezida Ndayishimiye yavuze ko yavanye Washington inzozi zo kugira Uburundi nka Amerika. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yashimye Imana yamushoboje gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, avuga ko yavanye inzozi zo kugira Uburundi buteye imbere nka Amerika. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko uruzinduko rwahawe umugisha n'Imana kandi ko yari yatumiwe kugira ngo yitabire isengesho ryo gusabira Amerika. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko mu gihe yari muri Amerika yabonye umwanya wo kugaragaza amahirwe Imana yahaye Burundi, umuvugabutumwa anasengera igihugu cyabo n'ubuyobozi bwacyo.
Yatangaje kandi ko yaganiriye n'abasenateri b'Abanyamerika bamwizeza ko bazashyira Uburundi muri politiki ya Amerika kugira ngo ibufashe gutera imbere hashingiwe ku cyerekezo cyabo cya 2040 na 2060. Reka dukomereze amakuru yacu muri Uganda aho abanduye Ebola bageze ku 9, abandi 265 bari gusuzumwa. Inzego z'ubuzima muri Uganda zatangaje ko umubare wamaze kwandura icyorezo cya Ebola ugeze ku bantu 9 mu gihe abagera kuri 265 bo bashyizwe mu kato ngo bakurikiranwe. Ni imibare yatangajwe kuri wa kabiri tariki 11 uku kwezi, aho byavuzwe ko muri aba 9 harimo umuforomo wapfuye, akaba ari we wenyine bivugwa ko iki cyorezo kimaze guhitana muri iki gihugu kuva byakwemezwa ko gihari tariki ya 30 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho uwo muforomo yabanje kujya kwivuriza mu bavuzi gakondo ariko birangira apfuye. Tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump yavuze ko agiye kwishyuza Ukraine miliyari 500 z'amadolari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yifuza kugirana amasezerano na Ukraine ku buryo Amerika yazishyurwa amafaranga yahaye iki gihugu mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya guhera muri 2022. Trump yavuze ko Ukraine igomba kuba amabuye y'agaciro cyangwa ibindi aho guhora iki gihugu gitanga inkunga gusa ntacyo gikora. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Fox News Brit Baye, Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Ukraine imfashanyo igera kuri miliyari 350 z'amadolari mu buryo butandukanye, ndetse yongeraho ko byaba ari ubugoryi kuri bo gukomeza gufasha icyo gihugu mu gihe bo nta nyungu bakibonamo. Yagize ati ndashaka kugaruza amafaranga yacu kuko tumaze gutanga miliyari 100 z'amadolari kandi bafite ubutaka bukungahaye ku mutungo kamere nk'amabuye y'agaciro, peteroli, gaze ndetse n'ibindi byinshi. Nababwiye ko nshaka ingurane y'amabuye y'agaciro ingana na miliyari 500 z'amadolari kandi bemeye kubikora. Nibura ubu ntabwo twiyumva nk'ikigoryi, gusa bitabaye ibyo twaba turi byo kuko nababwiye ko natwe tugomba kugira icyo tubona. Mu cyumweru gishize Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko yiteguye kugirana amasezerano n'uwo ari we wese ku bijyanye n'amabuye y'agaciro arimo lithium, titanium n'andi mabuye akomeye. Icyakora yashimangiye ko abashyigikiye Ukraine cyane cyane abo mu burengerazuba bw'isi bagomba kubanza kuyifasha kwirukana ingabo z'Uburusiya mu bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro mbere y'uko bitangira gushora imari. Bivugwa ko nibura umutungo kamere ufite agaciro karenga miliyari 7,000 by'idolari uri mu gace ka Donbass muri Donetsk na Lugansk, aho ibice byinshi byabo byigaruriwe n'Uburusiya muri 2022. Aha muri Amerika kandi Trump yasubijeho ikoreshwa ry'imiheha ya plastique. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye iteka risubiza ikoreshwa ry'imiheha ya plastique muri Amerika, avuga ko imiheha yari ikoze mu mpapuro yari yarasimbujwe idakomera. Iri teka yarisinye kuri uyu mugoroba ku itariki 11 ku kwezi, aho yavuze ko imiheha ikorwa mu mpapuro idakora ndetse yangirika byoroshye. Ati ibintu ntibikora, narabikoresheje inshuro nyinshi biracika cyangwa bigashwanyagura. Iyo ikintu gishyushye ntabwo bitinda, bitwara iminota mike, rimwe na rimwe amasegonda. Iteka rya Trump ritegeka ibigo bya leta guhagarika kugura no gukoresha imiheha ikoze mu mpapuro ndetse no gushyiraho ingamba ziyica mu gihugu hose. Tunyarukire muri Ukraine irashinjwa kugurisha ku bacuruza ibiyobyabwenge intwaro yahabwaga nk'imfashanyo. Umunyamakuru wo muri Amerika Tucker Carlson yavuze ko Ukraine yagurishaga intwaro yahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'imfashanyo mu ntambara ihuza n'Uburusiya, ikazigurisha mu Banyamegizike bacuruza ibiyobyabwenge rwihishwa. Uyu wahoze ari umunyamakuru wa Fox News yabitangaje ku itariki 10 ku kwezi ubwo yaganiraga n'uwahoze ari umusirikare wa Amerika uri mu zabukuru Daniel Davis. Uyu munyamakuru yagize ati Ukraine igurisha intwaro nyinshi hafi 1/2 cy'izihabwa, ibyo mbifitiye gihamya, gusa ntiyagaragaje inkomoko yaho yakuye ayo makuru. Carlson avuga ko Amerika iha Ukraine intwaro zatwaye ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari y'Amerika nk'imfashanyo, zarangiza zikagurishwa ku banzi bayo barimo abacuruzi b'ibiyobyabwenge ku mupaka wa Amerika na Mexique. Yakomeje avuga ko izi ntwaro Ukraine zigurisha mu buryo butandukanye burimo n'ubw'ikoranabuhanga bigafatwa nk'ibigize icyaha.
Reka dusoreze amakuru yacu muri Korea y'Epfo aho umwarimu ashinjwa kwica umunyeshuri w'imyaka 8 amuteye icyuma. Polisi ya Korea y'Epfo yatangaje ko umwarimu akekwaho gutera icyuma umukobwa w'umunyeshuri wari ufite imyaka 8 bikamuviramo kwitaba Imana. Nk'uko polisi yabitangaje, uyu mwarimu w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 yateye icyuma umunyeshuri w'imyaka 8 wo mu mashuri abanza mu kigo giherereye mu mujyi wa Daejeon. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo basanze uyu munyeshuri afite ibikomere byamugize intere ku igorofa rya kabiri ry'inyubako ry'ishuri, ndetse n'uyu mwarimu wamuteye icyuma yari iruhande rwe nawe yakomeretse. Uyu munyeshuri yahise ajyanwa kwa muganga, icyakora kubera amahirwe make yahise yitaba Imana akigerayo. Ni mu gihe umwarimu nawe yahise ajyanwa kuvurwa ibikomere yari afite, bikekwa ko ari we wikomerekeje nk'uko polisi yabitangaje. Perezida w'agateganyo wa Korea y'Epfo Choi Sang-mok yategetse ko hakorwa iperereza kuri iki kibazo, anasaba abayobozi gushyira mu bikorwa ingamba zikenewe kugira ngo ibintu nk'ibi bitazongera ukundi. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.